You're gonna notice something. This car is completely quiet. You know why? Because it can also run on electricity. You what? You wanna go fast? Zdravo. Se še spomnite, ko je bilo včasih enostavno narediti pišuko? To se pravi, odtrgaš regrat, primeš tukaj, odtrgaš, stisneš ta del in potem skozi stisnen del pihneš. Zdaj pa maderata. Zvok je pa valjda odvisen od dolžine pa od fija. Silence is golden, golden. Tišina je zlata, zlata. Ne znam pet. To je nekaj, kar drži 300%. Komuter 300% sploh ne obstaja, največ je 100%. Shut up, piflar! Drugač pa tale avto, ne? Kar v redu. Me je pa malo strah. Česa te je pa strah? Pogledati od cenik, koliko stane. Kar se pa porabe tiče, ne? Jaz delam s tem avtom glih čist vse, kar se mi zahoče, pa noče zlest čez 6,6 litra. Kdaj ste pa vi nazadnje videli šarplaninca? Kaj si? Očarana? Očarana si? Nad hitrostjo? Super. Sedi. Poleg. Počakaj. Počakaj. Veš, kaj je pridn? Sam, če hoče, je pridn. Drugače pa cel hudič. Pridi!